Welcome to Christ College, Ribhoi. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, Khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. Ka-office u Executive Engineer katanat PHE Nongpo Division, hadin bikilalap bakidon kibriu kibatu ya ko na u pipeline bapinpoy siya kasor Nongpo, da ka bapinpay yu te pipeline batan na nong thamay bahap hakawa umran, banpoy siya ka treatment plan katanat PHE kabadon hayaw maulong, bat kani kajing to na u pipeline kawandra ya kajing kerdu umbam umdi hakishnong bahap hasor Nongpo. Halor kini kamat na kaliang ka-office u Executive Engineer katanat PHE lingba uba yu kurba Executive Engineer katanat PHE Nongpo Division ula kerpat ikipat ba kibadon keti ban penpay yu te pipe bakide ban sange ne launo bat na kaliang ka-office ru kandang penlong ya kajing let pet let kmi bat la dalap kinlot bat penduk bet ya kajing tan bakani ka kta kajing wan poi ko sya ka treatment plan kabadon hayo maulong Nongpo. Uba yu kerba Executive Engineer katanat PHE Nongpo Division ulo ongru bakani kajing tu na ki pipeline kalajian na kapor si kapor bat na kaliang katanat PHE kajulet penduk no kenang baka kan poilot siya ketika treatment plan kabadon hayo maulong kabakin sa penpoy pat siya kishnong baha makasor Nongpo ulo ongru bakani kajing tu na kita ki pipeline kamday ka kaba khot bandi ban bam namar shim lala ban pen khot kumbalong ha ka treatment plan nalor kata kani kajing tu ka kta ru iki pipeline bakin sadu no bat kapenduna ru ban poi sya ka treatment plan to khobli subon kajing lap jongi kani kajing tu jogi brio na umin pipeline kalong hi cylinder namar ba kasus jongi kadai nang tain po nong tumai sning kabajangai kumba 4 kilometer hadu ban poi hang ni po treatment plan na po yung mulong nong po te kajing tu jongi brio kala long hi la bro si katu kan ni por dan ke belak ham slam ru te kani kajing tu kapan kelalong ba kadon kajing duna po nong po te dang hagi ni ars ngiru idang wan law gitu ki authorized pipeline ka baki join hi maki ka baki tu ya ko now min pipeline bat kani kapan kelalong ba ka ka baka poi po nong po ka poi no stang kendiap te ha baka poi tang kendiat ngiru bingin sam chu pai ba ja ka sor nong po boro iyo pan sam stang kendiat ka te ngabu ni ka jingkar pat ba ya gini gibrio ki bajule kani ka kam ken sobha ba ken le sho nang ni sakmat bat ka jingle jongki ka khta ki bobon ki liang ka bading kong galong ki penjat yu pipe na ka baki pongcho la ni ki pong thlio bat katu ko kita ling bagi pipe jeri la ni ki wi kinja pipe te ka jing penjat yu pipe kalong ba ki pipe ki pe thlio haman ni ki jaka te ha baki pe thlio kadon ka leakage te ha bakadon ka leakage kamut u pipeline jongi ha ka jaka bon dap ko dap shu bat kala poin no stang khandiat apo treatment plan ka ba ka jing pen pe ling ba jong ki tu ki pipe ke baret ke baki ki sam thlio maki kamut ka penduna no ya ka pressure ya ha ka penduna ya ka pressure ka support treatment plan ru jong nong po kampoi ti kanashu te bat haki kep kalong kum ni ba haba yingi tip ba ka ka si ele persya bat kala air te ka don kani ka bursting jong ki line kamut ka jing bathai jong ki line bat haba bathai kamut ka sor nong po kamut ka poi sya ka jing tu te ngitip hi ba ki pai ba jong ka sor nong po bandu si ars ngi lai sngi kalalong ka ba ki te bandu de kita yo le leite ka kata bahaya ki adu kata tiana takadau ngabu ke jingkar pat ya ki pajba ki badon ki bauniu pipeline jongi uyai cylinder nadu nang tena po nong thmai musling hadu po treatment plan jong nong po bakinum sobha ban pongshor chui gitu namar ba balai ka kata ya ka jeng samum jongi ya ka sor nong po tang ya ka sor ya ki longyeng po ka sor nong po re ka kontup ru ya ki government office government quarter
ki hospital ki school bat ki way te gani ka jingta kan wara om tang ka jing jot yo pipe ka wara ru ka jing senjor hakabede bat umin umin pipeline te plus nang ta ka wara ru ka jing sitom hakaliang jok department namar bangin repair gitu kalau ka ba si larangile namar ude pipe ubahap an welding rangile welding hakapor badon scam igani ko ora ka jinge ngiru kum nakaliang jok department te ngakarpat ki ba kin sobha bagen umle asu igini bat kham tamru itu ki brio ki penon kam da kabale kum tu katu ko gadi ka raw water te ngam tip ki penon kam hakanu ko kom re de penon kam hakababa madi kampat de ko ka babiang namar bang kim pan impat simle ya ka treatment te nakata kada ngabu ke jingkarpat ba kin sobha banumle asu namar ba kakta ka distribution line ya ko ban penpoi si kilong yang ha kasor nong po te ngatrai tang kini ki kentini kublai sibon